Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minisita Rwamirama nagira ngo utariho dini rukwegeso buhekera kandi ngo n'ubumwe bamwe mu basiramu nibitwa bahekera. Tariho idini y'abasiramu erukuburira ngo abantu bita abantu bazumishomero bita abana abantu bareke kuzwanza ibintu. Idini zone zitino mu Uganda enkuru ishatu y'abakristo y'abakristayo bokweta protestante y'abasiramu. Ito government iti yarwanyisiza ntubareba nkapata na zini development Mukimanya okuturukundana. Aha muzigitogo kuburira kwa yemberwa imamu wo muzigitogo Ramadan Katarikawe. Nuko twinyi nemwe nuko turabase kuri ibintu mukureba aha ntubukora ngo twatanisa kutarukwatanisa twakweturwa so nimba shato bamataru kwatanisa shumesa abana nuko turabase kutungure cyanga cika. Aha muzigitogo n'abasiramu bekozere mu murimo kombeka ishomero kandi minisita yasima umurimo guriyo no gukorwa na mnongo go kutungura ibyo bwegese. Kuri kushomesa wayombeka ishomero ushomesa ihanga wayombeka ishomero umwana ushomera itakushana n'utashomeri nuko abatini murimo tubakushana sumbwenu nyenda kusima abakora programme yo kombeka kandi nsime abagerezo bakombeka okisiaho bahika abana babona basoma konka barizanya Ntanga omukata bakatete Kasenyi Kabare Kagoba Rukuba because bine mwani kwa stamere twarankiri very important teka ishomero ito basiramu cyo kugira ngo government netureke nyuma n'amazima netureke nyuma abo ko tune people who fit in those positions nibisha bagira ngo ntwenda nanka kongo shanga umuntu barukwenda he is half baked that qualify yakuza in that particular position so ntabwo cyo bantu ni bashaba tuje kace tere parazite veraka tukore mucwe kihembe konka tubaze kushomesa abana. Abasiramu hona n'abashaba abantu kugumana bombeke byanga byabo evarukurugamo. Essomero lino lituzimba abantu basobodde okuzimba mpola mpola nga bakola ekiyitibwa shukuru oba okusiima olw'okutandika tufunayo memba omunajja yenga family ne batwanjulira kibawaddeyo naffe abantu tubakwatirako awo ntugulayo busaba bwa seminti bubiri oba busatu. Nali badde nkubiriza abasajja ab'amaanyi mu busiraamu nti bafeeyo nnyo tetukoma kugana amasomero go wansi tulabike nti tusobola okufuna ne universities osanga nga tulina university nga wano mu Western Ankole esobola okubanga etumbula abantu mu mbeera ey'obusiraamu. Omuganda makuru nkaga abasiramu muri banda bashabwo kufayo kutungura entasiyo mu maka gabo kandi okushaba okwahebwayo district kadhuwibanda Sheikh Yusuf Karurei aha muzigitogo wa Rugarama omukusara kwa Eid Adha. Allahu akbar. Tubyale bijuma tugire entoke tuhinge n'ebintu by'entaasiya vanilla n'ebindi nk'ebyo abokwenda kugira ngo twagire entaasiya kandi twejume obyo kushubura abasiramu tutatuli abashubuzi kandi no bya politics abayine chance yo kuzamu nayo mwejume politics abo kuba shobora kuba twine abajonkerwa. Aha nshonga yo kwirukangira ishomero ry'obusiramu Sheikh Yusuf yashaba barikubasa okubakwatiraho niyenda muhikirizemu mumanye ngo mubasa. My slogan is together we can. Twatu bahame tare chikuza tule. Toka muleke sisi ni kiroko mukaga. Kandi yenda kubahamiza. Tahari hono utakwata asente yanyu. Lebo ya kubeni shunechi. Police is friendly to you. When you see police, be closer to police. I was surprised when I deployed around. People were asking, is there any problem? When they see police, Allah said, be good to your neighbors, and we always emphasize neighborhood watch so that you stay in peace with your neighbors. Gasha kwa Nagud Fatuma na Timothy Mushabe.